mfowethu emazwini okudlulisa ukubonga kiwonke umphakathi wase KZN noma iSouth Africa yonke sidlulisa amazwi okubonga kakhulu ekutheni bezobambisana nathi esimeni ebesiphansi kwaso ubuhlungu ebesinabo ukukhombisile ukuthi yonke iSouth Africa ibikulobo buhlungu bese ngiveza okukhulu ukubonga kumfowethu uBabunala nethimba ebehamba nalo oKhuzani nabanye eMnala umsebenzi abasenzela wona angazi ukuthi ngingathini ngabonga ngithini abasenzela kona thina ngeke sibe namandla okuyibongela kodwa uNkulunkulu osibongela kubona nakube-ke sizwa kuthiwa sekukhona ababhala izinto esingahambisana nazo siwumndeni thina siwumndeni wakaDlamini nje akukho kusixhumaniso nalezo nkulumo esizwayo thina esikubongayo ukubona abasenzela kona kwasenelisa futhi konke abakwenza futhi sasingatshela ukuthi kuyoba kuleli yazingo kwabakulona kodwa nje uNkulunkulu emuhle ubaphile lawo mandla ukuthi umcimbi womntwana bawugcine ngalendlela nabo ababefisa ngayo thina kuze kwangaphezulu ngendlela esasifisa ngayo yilokho nje mfowami akukho okunye kodwa mhlawumbe nanilindele mhlawumbe ukuthi noma phela mhlawumbe kwakungekho ezinqondweni zenu ukuthi mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi kube into ekangaka kodwa nje ngendlela isililo esagcina sesiba khona ngisho inyembe seyithela ngisho isihlalo sesilo ngisho ama silent moment of silent la ko Kaizer Chiefs idlala Orlando Pirates mhlawumbe nanilindele leyanto mhlawumbe ke nano nje inkumbi ngendlela ezaphuma ngakhona zabantu mhlawumbe nina mhlawumbe nanilindele ukuthi mhlawumbe ngaba into ekangaka yana ngoba ayiwa surprise abantu abaningi uSicebi mfowami indaba kaSicebi besimazi uSicebi ukuthi unabo abantu abamthandayo kodwa engasekho kuvele kwasimangaza sonke futhi akumangazanga thina la ekhaya kuphela bonke abantu balaya endaweni noma iSouth Africa yonke ngoba lo yamgcabo kaSicebi into ebeyiyona yayithatha ibeke obalo ukuthi uSicebi bekuwumuntu wabantu njengoba kade kuphume wonke umuntu wazombeka esukwini lakhe lokugcina mfowethu sasingakulindelanga lokho kodwa ke sasazi khona ukuthi unabo abalandeli kodwa kwavela ngenye indlela mina ke angena nomuntu ongena la einkundleni zokuxhumana kahle angazi mhlambe izingane nabanye la ekhaya sebeke bakubona cha mina bengingakaboni lutho impela mhlambe ke abanye banakho ngoba nala emaradweni asikavuli kakhulu sisantshontsha nakoma TV sisantshontsha ayibona leyo nto ngoba isikhathi asikasivumeli ubaba uNala ngike ngamenzela iVN inamba zakhe ngathatha eofisini lapho Thukela ngibonga nje ngacela kaKhuzani bathola ukuthi lapha eofisini abanazo ngoba ibona abantu esabonisana nabo kakhulukazi bezongicela ukuthi cha bacela umngcwabo kaSicebi ukusa lapha ngathi mina ngase ngalile kahle ngangithi ngifuna ube la endaweni yasemachuneni kodwa bathi futhi nabo uma sebengibekela ngakubona kanti vele ngabothi ngendlela abe ahlele ngayo kwangeke kulunge kule ndawo esakade sibonile siwumndeni yebo ngisho leyo VN uBabunala wayithola mfethu engiqonda ukusho ukuthi cha konke lokho kusho abantu umndeni awukho nje kukhona ukhulumela nje abantu abathanda ukukhuluma umndeni nje wakaDlamini phakamisa ukubonga kubona kuphela.